Skupina z družobného výboru mesta Koňak est très heureux d'être ici aujourd'hui, je veľmi rada, že tu dnes môže byť, car cela fait 10 ans que la ville de Cognac est jumelée avec la ville de Michalovce. pretože práve tento rok je to 10 rokov, čo naše mesto je partnersky spojené s vašim mestom. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des lycéens de votre établissement au mois de mai à Cognac. Mali sme príležitosť privítať u nás v Koňaku skupinu gymnazistov z vášho mesta tento máj, alebo posledný máj. Donc les familles françaises et les lycéens slovaques étaient ravis de cette visite. Rodiny, ktoré prijímali vašich študentov, boli veľmi radi, že táto návšteva dopadla skvele. Nous recevons toujours un accueil très chaleureux ici quand nous venons à Michalovce. Vždy, keď prídeme do Michalovec, tak sa nám dostane skvelého privítania. Et j'aimerais beaucoup que les habitants de Michalovce viennent nous rendre visite à Cognac pour que nous puissions les accueillir aussi bien que nous le sommes ici. A bola by som veľmi rada, keby obyvateľia Michaloviec prišli navštíviť takisto mesto Koňak, aby sme ich mohli privítať takisto skvelo, ako sa nám to stane vždy v Michalovciach. Ďakujem. Ďakujem. Aj my ďakujeme veľmi pekne. Nož a